Anaia Rebok. Joan dan domekan, basamortuaren esperientzia bizi izan genduan Jesusegaz batera. Gaur, bigarren domekan, itxuraldatzearen esperientzia bizi daikegu beragaz Tabor mendian. Eukaristia ospatu gura dugu, adorez eta itxaropenez bete. Eta Jesusen atzetik joan ahal izateko, bere nekaldiaren eta heriotxaren bidetik berbizkunderaino. En este domingo celebramos la jornada de misiones diocesanas vascas, bajo el patrocinio de San José. Hace ya 76 años del comienzo de aquella aventura, que arrancó con muchos brillos y juventud, y hoy queremos mantener con menos personal y menos fuerzas. Nos toca administrar lo que tenemos, manteniendo vivo el espíritu misionero que nos hace comunicarnos y solidarizarnos hoy con otras iglesias y compartir lo que somos y tenemos. Queremos hacer realidad el lema de este año: misión, compromiso y esperanza. Zutunik abestu zekingo deutzagu ospakizunari. Entzun jainko erruki horra, pekatarion negarra. Zuri begira agustion erosle, negarta malko damuturik gaude. Oroitu jauna gaituzula maite. Entzun jainko erruki horra, pekatarion negarra. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Autor daiguzan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna bihotz urratuak salbatzera bialdua, erruki jauna. Jesus jauna pekataria idei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko, aitaren eskuialdean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztizaltzua eta gure pekatuak barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara, egin dakigun otoitz. Jainko jauna, zeure seme maiteari entzuteko esaten deuskuzu. Emoizu gure espirituari zeure izaren janaria, gure barruko begiak argiturik zure aintza posez ikusi dagigun.
Jainko eta errege zarata Jesukristo gure jaunaren bitartez, olantxe. En la primera lectura escucharemos que Abraham, el creyente, escucha y acepta la palabra de Dios y confía en ella. Así era liburutik. Egun areetan, jaunak kanpora atarazo eban Abram eta esan eutzan. Begiratu zerura eta kontatu egizu zizarrak ahal badozu. Eta gainera esan eutzan, horren beste izango dira zure ondorengoak. Abramek sinestu egin eban jaunagan, eta jaunak zuzentzat hartu eban. Eta esan eutzan, neunaz jauna, kaldearren ururitik atara zindudazana, lurralde hau zuri jabetzen emoteko. Abrahamek esan eutzan, jainko jauna, nondik ezagutuko dut lurraldearen jabe izango nazala. Jaunak erantzun eutzan, ekarri egidazuz 3 urteko txahal bat, 3 urteko ahuntz bat, 3 urteko ahari bat, usapal bat eta usakume bat. Ekarri zituen Abramek honeek guztiak, eta erdibitu egin zituan, eta zatiak bata bestearen aurrez aurre ipini. Hegaztiak ez zituan erdibitu. Hegazti harrapariak zarraskira etozan, eta Abramek usatu egiten zituan. Eguzkia sartzean, lozorroan murgildu zan Abram, eta ikara handia sartu jakon. Eguzkia sartu eta ilun baltz egin zanean, laba bat ketan eta zuzi bat zutan agertu zian abere zatien artetik igaroz. Egun aretan jaunak agintzari hau egin eutzan Abrahami. Zure ondorengoei emongo deutzet lurralde hau, Egiptoko ibaitik hasi eta Eufrates ibai handiraino. Jaunak esan. Jauna dot argi eta salbamen. Danok. Jauna dot argi eta salbamen. Jauna dot argi eta salbamen. Nork ni bildurtu, jauna biziaren babes, nork ni izutu. Danok. Jauna dot argi eta salbamen. Jaunaren ontasuna ikusi ustean, nago bizien lurrean. Itxaron jaunagan eta adore izan, bizkortu bekizu bihotza eta itxaron jaunagan. Danok. Jauna eta salvamen. En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos exhorta a seguir sus pasos, porque somos ciudadanos del cielo. Con el bautismo hemos entrado en la alianza con Dios. El camino de la plenitud es la cruz de Cristo. San Paulo apostoluak Filipo harrei egindako gutunetik. Zenideok, izan zaiteze nire antzeko, eta begiratu nigando zuen ereduaren arabera bizi diranei. Izan ere, asko dira Kristoren kurutzearen arerio lez bizi diranak. Askotan esan deutzuet eta berriro dinotzuet orain malko artean. Alakoen azkena ondamendia da. Zabela dabe jainko, eron lotzarrietan arrotzen dira,
eta lurreko gautzetan bakarrik pentsetan dabe. Gu ostera zeruko uritar gara, eta handik itxaron dugu salbatzailea Jesu Kristo jauna. Berak aldatuko dau gure korpus ere ezer ezau, bere korpus aintzatsuaren irudiko eginez, gauza guztiak ere menpe jarteko dauan ahalmenari esker. Holan bada, ene zenide gogoko eta maiteok, nire poza eta nire koroa, iraun egizue holan jaunari leial maiteok. Jaunak esana. Aintza Jesus zuri beti, zuzara gure argi. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Aintza Jesus zuri beti, zuzara gure argi. Jauna zuekin, Jesucristoren evangelioa Lukas deunaren liburutik. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, Juan y Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Jaunak esana. Hermanos, a veces el sufrimiento, la dureza de la vida se nos hace insoportable. ¿Cuál es el sentido de la muerte, del sufrimiento? Jesús, para que aquellos discípulos suyos fuesen valientes a la hora del dolor y de la muerte, quiere mostrarles la grandeza de la meta, quiere mostrarles la felicidad de la meta. En nuestra vida muchas veces aparece también el sufrimiento y se nos hace demasiado complicado y difícil
el dolor, el sufrimiento, la cruz. ¿Qué hacer en esos momentos difíciles del dolor, del sufrimiento de nuestra vida? La cruz es el misterio de la cruz. ¿Alguien ha encontrado una cruz? No es muy grande, pero no hay ninguna cruz pequeña. La de cada uno es dura y pesada. ¿Que quién de vosotros ha encontrado una cruz? Todos, pequeños y grandes, enfermos y sanos, buenos y malos, todos llevamos nuestra cruz. ¿Quién no tiene una cruz? ¿Sabes por qué a veces nuestra cruz se hace insoportable? Se hace intolerable, porque es una cruz vacía, sin Cristo. La cruz solo se hace tolerable cuando ponemos en sus brazos a Cristo. Por eso yo, en este día, os invito a que siempre pongáis a Cristo en vuestras cruces. Dame esa cruz vacía, sin Cristo, dámela. Y te doy a este Cristo sin cruz. Es tuyo. Dale a Él tu cruz. Júntalos, abrázalos y todo cambiará. El sufrimiento será el mismo, pero cuando ponemos a Cristo en nuestro sufrimiento, en nuestra cruz, se llena de luz, de fuerza, porque es nuestra cruz, pero con Cristo. Este es el mensaje de este día de hoy. Estamos hechos para la meta más grande, la más bella y feliz, pero la vida es dura. La cruz es siempre muy pesada en nuestra vida. El dolor, la cruz, es la llave santa de la santa puerta. Haremos ahora una oración a Cristo crucificado. Es una oración muy bella, atribuida a grandes santos, entre ellos San Juan de la Cruz. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te amo, te amara.
Expresemos. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Sinisten duzue Jangoikoa, aita algustiduna, zerulurren egilea. Sinisten dozue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Ama Birjinagandik jaioa, nekaldu eta obiratua, biztu eta aitaren eskualdean jarririk dagoana. Sinisten dozue Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikua, santuen alkartasuna, pekatuen barkamena, hiren biztuera eta betiko bizitza. Jesusegan, gure eta gizadi osoaren bizia dago, aintzaz betetako gurutzeari begiratuz egindakigun otoiz. Eleizaren alde, para que las iglesias diocesanas de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, nuestros misioneros y misioneras y las comunidades cristianas de Ecuador, Etiopía, Filipinas y demás países con los que tenemos algún compromiso, sigamos manteniendo una relación cercana y solidaria. Eskatu deiogun jaunari. Agintarien alde, para que quienes tienen poder en los pueblos usen rectamente de los bienes recibidos en favor de quienes pasan más necesidad. Eskatu deiogun jaunari. Bakearen alde, para que sepamos arrancar de nuestros corazones el odio y el egoísmo y alberguemos siempre una semilla de paz y esperanza. Eskatu deiogun jaunari. Gu guztion alde, para que los grupos de solidaridad y misiones de nuestra diócesis y todas las iniciativas de animación, hermanamiento y colaboración nos ayuden a ser más conscientes de nuestro compromiso misionero con los empobrecidos de la tierra. Eskatu deiogun jaunari. Jesucristo gure jaunaren bitartez, olatxe. La colecta de hoy será destinada a las misiones diocesanas y a las necesidades de esta comunidad. Gracias por vuestra generosidad.
Zenideok, egindakigun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jaungoikoari eskaintzerakoan. Jauna, eskaintza honek garbitu gaizala geure pekatuetatik eta santu eginda izala zure fededunen gorputzarimak. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eskerrak Jaungoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak emotea, jauna. Aita guztiz santu, Jaungoiko algustidun betiko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ikaslei bere heriotzea aldez aurretik iragarri ondoren, bere dizdira agertu eutzen mendi santuan, garbi jakinegien, legea eta profetak ere autorle izanik, nekaldiaren bidez sartu behar ebela biztueran. Horregaitik, zeruko indar guztiekin batera zuri abesten deutzugu kantatuz. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik daukaz, zure dizdirak, Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogietar da honeik, zeure espiritua izuriaz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez, hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin kaliza harturik barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko izuriko dana, egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
Horregaitik, jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzuzalako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaizala. Gogoan izan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea. Ero aizu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Joseba gure artzainarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan, jauna, mundu honetatik zeugana eroan duzuzan gure zenideak. Juana Barinaga, Maria Santayana, Francisca Santa Maria, Ildefonso Larrieta eta etxekoak, Dominga Aranbarri Zabarte, Carmen Aranbarri Zabarte, Narcise Medina Aranbarri, Agustín Torrego, Javier Ellacuría Irigoyen, eta asmoak Miguel Madariaga, Juan Bautista, Mari Jose. Errukizakiguz arrengu guztiok betiko bizitza jaritzitagigun, jangoikoaren ama Maria Doatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batean goresten zaitugula, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakatziari zarraituz, bildur barik kantak agiru. Gure aita zeruetan zarana, saltu izan bedi zure izena, etor bedi zure reiua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emoi duzu gaur, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, geuk ere geure zordu nahi, barkatzen dauzegun eskero. Ez eiguzu itxiten tazinoan jauzte, baina ateragakizuz gatxerik. Ateragakizuz, jauna, gaiz guztietatik. Emoiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko dan zain gagozala. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet, neure bakea emoten. Begira zure leizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleizari bakea, emon batasuna, errege bizizarata, gizaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea
beti zuekin. Emoiozue bakea alkarri. Jaungoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dabana, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naz inorzu nire etxean sartzeko, baina ezaizu izbat eta osatuko naz. Egindakigun otoiz. Jaunartze honek garbitu gaizala jauna pekatutik eta zeruko zorionean partaide egin. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Jauna zuekin. Bedenkatu zaiezala jangoiko guzti alduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Zoaze jaunaren bakea. Danok. Pecatariok